Odege Venea. Oh. Okay. Me may use one, but I was one loud now. Okay. Um, Yeah, I'll go back there. I was so loud now. Okay. So, okay, I'll go back there. Okay. No. Oh, yeah, what better now? Edo here, what better now? What better now? Edo here, la ro. Edo ni ro wa, kebedo ni risi. Wala ro, nado toredo. Wala ro, wasikoko. Wahia to tak pepepe. Wati babare, wati yere. Wahia la ro, nado toredo. Osego gi manedo. Nado we wina ibude. Wahia la ro. Etan ya fe no ye lakun idage esoba o. Ehin aruhin oila okun ni malate wena na te computer. Wa no ye lakuna wa bo kian o eke wa digaye. Oye bo wa ga do no, oye Nigeria go wa no. Oye UK no, oye London no. Oye Australia no, oye China no. Oye Germany no, oye Austria no. Oye Spain no. Oye South Africa no, eboka bo nwaye wado edo na we na me to wa ya o. En magbaro kun na be din na. Pe no ire single sister Rita Asabota na bulele. Ko yo o ti manoku. Obokia o. Bobokia no o. Obere ma na ga ino na magba na winosa. No wa we gbe winosa Patrick Ebo Osunde. Ikakabotu o. Kakabotu o Otima Ebo Osunde. Wa we re we go to agima o wesu na we re na o. La o ga re u ve ado ge ya o ma buyo. Dage we wa o Temi Tope Etiosa e Movon. Ko yo sister o. Ko yo bokin o. Ma ye bonu jebo o. Ma ye bonu jebo e bonu jebo e ke nu jebo obokin. Ebo ya ve no ila kuna wa bokin o. Apon o salo bo ye dene. Waga son waje wago ge waje waga fun waje eke wa rigaje ituwa ya waga neru o de masuma venira kebogo mo kebogo no wa no nya ma sanu bua ma mare ma we do toge de gbe ma do wi bude ye ma gbon. West you not hear that mama do said there. Uzo lagba ma be you got me always so sima.
Mame de nyan, mame de son uzalana, uzalogmo. Mama ye mi ode uzalana o. Iharoba we wonya de wokede wobeku ye rese. Naga uzalana ya fe ma vio ba wanya wobo. Nuri malu de don gba. Oh nuru pa yo po we ma o ba de wuto ya di oweji. Ma yera ki e be din arun de owe owi gbadagba no ti adi ayimi yo ti mare iye ko Vivienne o na mo gbo mo o saloba no do abanya no ki ma bevera o ga we na ya na ma do pon we ma do ro we de mede na ta re na kata no de la no pasa ye me ma ta na o Ura Michael Ramarion, Maya Dame, Evan Bonre. Ibude Mayo, one Yabu Saloboa. Now we put the argument, now ya we mean or having a good Maino. Lao Wogi Mana do ye Bude with me. The man do you and a man go on. The Yobamao, Fiambeva, Jesus Christi. Manyama is but no ye reya buya weso tima tiosa na we move koyo Oyo state Ibadan no pebu odowe waye e wata no isokan Obokian sokan koyo edo hia wa hia we so oge do e ma yo otemele Patrick Ebo Sunday la na ma we din anakpe ara de ma ekedo wa be gube be ya we segwa we segwa me ma on daze odegwa na mo no ba na do no be mie evi ni ma obedian na ya teni o saluba mu we uru ni ma ze ma na do be na ya zo be na ya be gbon oko otemi o he ma ita Patrick Sunday na o ebo gun we tami awodo aya wewe se egwa ba wodo Imabi e ma no gun ya wewe se egwa ba o na pu ya de ipe aye na ma isu e na huna mami ma no gun ya ta mo we ma we na e we na do we di ana Edo Media Ministry we ga run de do ana wa mo na gbo ne kwe kigo kege ketin kiwegbe kiyemi abje yayo wagunwe wewe o edo yo ede me na kin o edo we so we o he me tai ibi edo ni gwa lodogwa loku oni radiye na ya mo na gbo madege Edo Global Love Garden awa we mo gbo we na mo gbo awa we asa e na asa kuki ni bi edo ya agwa loko wa ibi edo ya agwa lodo wa e ma so kebu bo pa o yan de edo ya agwa loko o be agi ugi baba gi ugi yan gele agwa loko ugbo so abe bi oko won o be o bi edo o tingare China o tingare UK o tingare South Africa abe mi odo wana u dage futo u gebe na elu dagbon we don tie be ewu na no wina we don mo se ga no ga u dage ama be ye wo be ari obe ya wa gbebu wewe mo ede agbebo ye wagun wewe bi edo ni gwa loku bi edo ni gwa lodo wagun wewe o na ibere na aye na ega
gawo so na ma igwa kan na ma osu kyopa na ma kigwa kan omuve ogi wini ibiosa omuve ogi iwina ibiosa iguna kiguna ni ibiosa agba ho ni awu oye ki awu ni ado oye ukun awu ni aga ho oye to ya awu ni aga gbe o oye wiwe ni awu ni ayo oye ba ko awu ni aga le o oye ba ya awu ni aga le kian o ebi kebi no didi akin ma ho ni ma mo omuve mari mave ni ya mari yin agbo ebi ni ma ho na we ni atanta mo wa we be ni ma we ma wa be ata me ma be he ni ma be bi adege ni aga ho awana mare obe ho wa ya ho he we mu ma wa be no ya ho he da we okun na tie computer amu you we na o na gbe de ya fe e ya do we e na tie video YouTube na o na gbe de ya de ba o assistant oteme obo e movon we ni aga mona you we a computer na e ya wala dia wana akọ aga opopo ko aga de va ho nu ge bedo e ha ho nu ge bedo e bota ba ho nu wa yawo o hu ogbe wa ho nu wa yawo e ya po kan wa e do wa ya we e do me jena awa ya we ya inu ni ma emu ye ba o di ne but 200 on your oui osui no yere ba aseti ga efo o oteme wala wa yo di to di so wa o no bo ya ga de ga o be kire na ya ga wini ma ga no na ta me ma be o ga ibude ai ma je na ibude ore ogyo hunsa ibude ore ogyo hunsa love ibude o ebi na hu no ke na hu awu dan du ibude yo na ya be na ya we he udega eden we se udega ide wa do he be ta bana we na la na gun ta se gwa na mo no ba be ga dega no bi ahun we ma be wo ge do be we bu nu hu ta mo ya dege ba gbe bedo eva gbalaka otenu de ba sunde o de le bedo eva gbalaka ma wa gbon e da wa ya gbon o e do wa ya gbon e do pa makin ati opa bo e do pa makin ati no kai o ti ti ebuebo e do pa makin e do e ba ya fe no rizu nu do e na de na do ne bini ona donation ona dono won ona donation sako ona dona obo ona doni soko ona doni shekiri e do mayakin opa mayakin egu avon e oba gogo yi oni e do pa makin o ti ti ebuebo na gbon ya iwe yu ebuebo ya mebe na ya na to ebi na ebuebo gere ye he do awa ya gbon ya pagun extra bonbono ba nupo kebe na ku ya nupo ba me ye egu ad ma vi ebe na no bono ba o ma ko ya so me gbe ni vi ebe na no bono ba e ma ni re ya fe dadoge o ma ko ya so me gbe ede na mu
Il est violent quand oui, non violent, non violent. Et d'avoir y a bon. Il m'a mis un nom pour un thème et maintenant, ma governor, governor Basaki. Eh ben, et d'où makina. Ok, il y a ma vie, et oui, il y a ce coup, il y a il y a iwe au cours de giver, secondary school. Oh non, non. Ben away at more, quick, a hara, more. Le bas, c'est bas. Et maintenant, guatier d'eau, que maintenant, guagmen d'eau, il avait taillé, ou n'y a bé. Ou n'y a bé, ou non. Ah, ben, il n'a pas y bien. Ici, mamien. La o teno sunde gun ya iwa wewe ya ma egwa o ni ahun o ejo be don ni no kai pe o ti je webo èmi na gbe iwe be na ya fe ana wa do tie ye oyan gbe na pe oyan gbe na èmi na gbe be na ya ruwe mo a be pe ai da ho ai be dege báyìí wí ni wẹ́hẹ̀ iná ìdó yé bó gbọ́n náà rúndàbò ìhó ní sàn kébẹ̀ ọ̀wọ́n kébẹ̀ ẹ̀sàkọ̀ kébẹ̀ àkókò ẹ̀dọ́ kébẹ̀ afẹ́mà kébẹ̀ ẹ̀wòbò kébẹ̀ ìṣèkìrì kébẹ̀ ìṣókó kébẹ̀ ọ̀pẹ̀ yẹn ya fẹ́ náà òbí ẹ̀dọ́ ní amẹ́kì náà ìrìnà yá kà èrí wọn ẹ̀ sẹ́ wàlà họ́ wà ní yóò bọ̀ mẹ́ wàlà họ́ wà ní yóò bọ̀ mẹ́. Anata me governor. E na gia ma mi be suku. Be na via e moto na. Na mi me bobo abi mi me bobo na le be no yi ya be mo be. Na e ka sodo ana. Na e ka biono na ne. Ona. Aya ona. Aya ma mo mi be secondary school. Owe book mo give her. Oh no, I am my mommy college of education. Oh no, then I am born. Oh no, I will born. I mean, when I go to you now, the Yarubu is the Yarubu is okay. What do you think, na iho di gege ye bo kara kwa be ina be ze bo yo he ge dogun awe na e dan nangu ze bo yo ewe ba mi abi edo ni ve ku wagbon e money am biele e money vie do biele e so bioku na ebo e so biele na bo e vie do be bu e ye na ba bobo oko eni e money ma biele tin ya de do ye ya ho kiri e mana bi do aye bo teso wo no be ala yan eri abi yan be atami awe wala ri yoge do atana ni aka we I understand what you're saying, what you're talking about. You water. I be able to so yeah be is that what they're saying? O say now ye able to so I agree. I ma se kuku we no na gba we abi on do we no na gba egbe bi tabi ma be ya we mi that odo na enwi ni ma ya no na be na oh we uki oge pon na ya yo pon na ya akoro ya ye na November to December is the season of Thanksgiving in a year. November to December is the season of Thanksgiving every year.
We're in November now. In churches, they are doing Thanksgiving. In villages, in cities, they are doing Thanksgiving. Thanking God for a whole year. They take their fruits of harvest. They take them to the church. And to thank God. So this season of Thanksgiving, I want to advise us, counsel us. This year, we need to turn a new chapter in our method of Thanksgiving. Okay? This year, we want to turn a new chapter in our method of Thanksgiving. That's what I want to show you today. What is this new chapter? What is this new method of our Thanksgiving? Thanksgiving this year, 2020. Every one of us, the way we want to thank God, this is the new method. Okay? Raise a life to be worthy of thanksgiving to God in 2021 onwards. Yay. Hey. Hey. We use, every year we go to church and give money or give plantain or give tubers of yams and so on and so forth by way of thanksgiving. I am telling you today, we can use another method also, or include another method of thanksgiving. And this new method is raise a life, one person. You can do two if you want to. One person, raise him up, raise her up to become worthy of thanksgiving to God from 2021 onwards. We want you a way of thanksgiving from this year. Establish somebody. Establish somebody in life. Raise the person up. Help the person to stand. Help the person to be established. Help the person to become somebody. Somebody that is, whose life is worthy of thanksgiving to God from next year on. When you establish the person from next year on, that person will be worthy of thanksgiving to God. People will look at that person and say, oh, thank God for this young man. Thank God for this young lady. Thank God for this old person. Thank God for this woman. Thank God for these children. Because you help to establish them. You help to establish them to start something for their lives. Then they will become happy. They themselves will be happy. They will have good clothes to wear. They will have good food to eat. They will be able to speak in the presence of other people. Or they will be able to establish a trade that they are proud of. Every day they get up in the morning, they take a shower, they take a bath, and then they are going to the place where they are doing business. They become businessmen. They become businesswomen. They become students. They become apprentices of learning a job or a trade. You see what I mean? You this year of Thanksgiving, you can raise a person, you can establish a person to become like that. He will be proud of himself. She will be proud of herself. She can raise her head up and speak. Because now she's somebody. She's a young businessman or a young businesswoman. She has something to talk about his life or her life. I need you to establish somebody. So that from next year on, 2021 to 2022, 2023, on and on, this person will be getting better and better
and better and better. This person will be improving and improving and improving. A day will come. He will testify to the world that it was you. It was you, Omobude. It was you, Mr. Jackson. It was you, Mrs. Goodwill, who established him in the year 2020. Someday, he and his children will be worthy of giving thanks to God, and people will give thanks to God for their lives because of what you did for him or her in 2020. From 2021 on, will become years of harvest for you. Will become years of harvest for you. Your cultivation will be harvested from 2021 on. I need you today, need you this month of November to establish somebody. Raise a life. Isn't that wonderful? For you to be called upon to raise a life. One person. You raise one person. I know some of us are capable of raising 2 persons. I know the king is capable of raising 100 persons. I believe there are business tycoons, gentlemen, people like Chief Igbeneghu, they can raise 100 persons. I know there are reverend ministers of big churches, big churches who can raise 20, 30, 40, 50 persons. I know we have chiefs all over Edoland, Bender, all over Bender, chiefs in Edo, in Urobo, in the Eka, in the Ishakiri, who can raise 25 persons, 30 persons. I know we have military officers, highly placed military officers, who can raise 20 persons. I know there are civil servants who can raise 2 persons. I know there are teachers who can raise 5 persons. I know there are police officers who can raise 10 persons. I know there are young men who can raise 1 person. 1 person. I also know that there are people who cannot do it alone, but they can do it with their brothers. They can do it with their sisters. That means Ogbeba family can join together to raise 1 person or 2 persons or 3 persons. The whole family come together. How many of you in your family? We have 5 persons. You have 5 persons. 5 of you will put it together to raise 1 person, or raise 2 persons, or raise 3 persons. Woo! May God bless you. I need you to join hands with God to raise people. Join hands with God to bless people. Join hands with God to recreate people. Oh, come on. Oh, yes. You recreate people. Be involved in God's procreation. Be involved in God's recreation. Ooh. 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 What a golden opportunity. What a divine opportunity. You may never have such opportunity. You go to places where you are not recognized. You go to places where your name is not called. You go to places where you are not given a chair to sit down. Those places are different. This one that I call you to now, God will see you. God will know you. God will bless you for being a part of recreation. Oh, come on. Yes, sir. God will recognize you for being a part of the re-establishment of human beings. Is that so? Yes, sir. This 2020 Thanksgiving, come and thank God by raising somebody's life. Then you say, Bishop, but how do I do that? How do I do that? This is the way to do it. I have presented in this forum how many kinds of businesses
that are available for people to join. Little businesses, big businesses. And I'm here to show you the way to join them. I'm starting with a very simple trade. Very simple trade. What is that trade? Akara frying or yam frying as a business. The business of akara frying or yam frying. People know what I'm talking about. I've shown it. I've shown the picture here again and again and again. Akara frying is a big business. Yam frying is a big business. You can help somebody to start that business by endowing the person with all that he needs to start akara frying or yam frying. And people come by where that person is frying akara. In the morning, in the afternoon, in the evening. There is food that is akara always ready. Okay? Yes, sir. Yes, sir. It becomes a business for him or her. There are many young people, young men and female, who didn't even finish secondary school. Some didn't even finish primary school. Some finished, but there is no work. And here is work now. Here is work. Oh. Here is work. Oh. Here is work. Oh. Here is work. Oh. They start akara frying business. Akara or yam frying business. And people will love it. We will provide. How do you do that? You provide all the equipment for frying akara or frying yams. What they call edudu yam, frying yam. Slice it, and after you slice it, then you sell it. You sell it. Our brothers and sisters, I've shown them the picture. They know what I'm talking about. When you put all those equipment together, agbada, ekuye, egagaga, tripod, and the large pan, and large spoon, and then the beans you need, a whole bag of beans, a whole 25 liter of groundnut oil, a whole bag of onions. When you put them together, and firewood, it takes about $300 total endowment. Everything, put them together, you give them to one person. I dash you. I dash you. The person will go and start akara frying business. He will make gain and profit. He will buy more bags of beans, and buy more onions, and buy more oil. When he finishes that, we buy more and continue and continue and continue and continue. We are not saying the person should bring the money back to us. No! Everything is for free. How much does it cost to establish one person? We have done our research work. We have gone to do the pricing and so forth with firewood. It takes about $300, which will come to about 100,000 naira. Around there, 100,000 naira to establish one person, to be able to engage everything they need for akara frying business, yam frying business, total endowment. We have a committee in Benin, committee of outstanding elders, who will scrutinize them, who will endow them, commission them, pray for them, and they go and start. We will have a social worker who will go around all those who are frying akara. We are not saying you should bring the money to us. No. The profit and the gain, they are yours. They belong to that person. See it?
How are we going to get these people we are talking about? You will nominate them. I don't know them. People who need help. Who say, hey, mommy, not your body, and nobody to help me. You know them. You will submit the names. You submit the candidate whose life you want to raise for God. Do it now. You will submit the name of the person whose life you want to raise. That young lady, that young man, that mama, that Oga that you want to help to establish this akara frying. You will be the one who will know the people who need help. You will be the one who knows the people who will utilize this opportunity. You will be the one who knows the people who will be grateful to grab the opportunity and to do it quick every day. I don't know them, but you know them. You will be the one. You submit the name and you talk to the person. You encourage the person. You pray for the person. You follow up with the person. If we see people that we can endow and they are that progressive, it is because of you. You brought them, you blessed them. If we do not see them, it is because you did not bring them and you did not support it. The whole matter rests in your hands. This business we are doing, Bishop Bagawa Ministry wants to invest in human lives. Invest in human lives. Will you hear the people talking about church collecting money, and they don't know how they use them, they don't know how they spend them. This one, we are collecting the money and we are investing it in the lives of human beings. We are collecting money, we are investing in the lives of human beings. We are not taking the money for ourselves. No. Again, no. We are investing it in the lives of human beings. And you nominate the people. You bring the candidates. No. How do you do that? Okay, avec moi, Ora koroi. Aye na. Okome. O ti fi gbe wa azedu. Oko. Yaba. Ibiedu. No so ge we wan ita. Iwo de ne gbe wa azedu. Edabi. Otabe. Osumde. Yaba. Egba fun we wan ita. O se de gbe wa azedu. O que pome. Okay. Akoroi. Aye na. Okome. Aye na si won. O que pome. Oga koroi. Aye na. Ko? Akoroi. O que akoroi? Pupu. Imado wan la o que oga koroi do tedo. Anagbe jan Koka, Kogi, Ayaya Pon Salobo Abisosi. Anyone there, you have a correct. You have a good young, you have a young in cow. A correct. You have a babu. I call Iro. My bubo, my cave, you call you, turn no man, no one. Sopa koka, agba me yo be ki o sarobwa. Orie bure, uju, no ye yo ka wa. Ke ho kebe ove keba me no fure. Oh he no ma no la gaba. Iye ya kere. Pome no nya, ye awe mo wa. Ye wakuboyo wedu.
Yani magba wan we ni agun eso magbugbo bakerioko akoro e toka si mayabo o ise marako ma ibi ro o ise somebody afiangbe no rojo ni ma o ise ukini na yawe iwe gbe pon me aye na marun do ni do ti wa ya fefe ma ya fe no ime ni na no ma no imo rio no ma no ime ko no ma ya fe no igwe no igbugbo no ikebi oko no idweki no iwin ni win bo na do ti agbon ya fe da mwegbe na ha do ya we pon pon na pupo na ni mana gbe ya mo re de ba abon abi so si ya pon sa lo bo ni mana le ma ye owuzo le ma ai mo ari ogojo ai apon mi nika o opo na ke nuwe ga do dan ya nu sin ga do eri ma we me yan do tam we ni an we a be ri o do be he bai na a be ya ga re o do gbon o do gbon na ya we pon me wo sa o do gbon ni we bo be ye die ho Odogbon na ewe kupona pa upona na 2020 pome agupo 2020 upona upona 2020 ma ho dan so afie we epon wo na do amagbon oge ma so amweze nuwe magbon ohun apa ve na ga pon wo saba ni nuwe magbon ohun apa ve na ga pon wo saba e da yo di kai we amago mu nyare o na wo mo ga de ro amago no vie mi na mjo kubore re o mo egbe no aya mo agbon go won pa do wa ti we va o ma opa umweze no vie mi ne no kun mi ne no kun he ne no kun he ne no ya sun agbon wa ni odo wa na apon salobo aba do se agbon wa ni ku gbodon de pa odo wa agbon wa na apon salobo aba agaiga wa hi ete me na no wina ete me go be agbe ete me akiangari ade hu ta do gbe na magbon pa ni ve hu ta do gbe na magbon ko ni ve una kun mi kun he ko ya ne no ya so agbon o wa ni do ki on wa si o wa ni do ki o po wa o wa ni do ki o be ma ta o ye be yu pon mo se o ye be ri ba number o ye be gbe samme yi o ye be gbe yo yi wo o ye mi egbe ede agbe o be ku e gege ma ya be ku ni ari eki ya ni ugbo ya ni ogo ya ni wina ye be ya ku e o be ku o be mgbegbe o be ri eki no na ya kimi o be ri eki no na ya hu ni winna no we mu bo ne no we ri yo bo ni yen ba o daga e bo a ku e be ki mu na de ba kuta ne yebe se mi ebi no ya mu na be se o be ade yo wa abe agbo bo kan ni e abo kan o sister abo kan o bi oda abo kan o yiye abo kan o teme oga sale to welcome o yan be we o be gemu kan run da bo we magbon enve una yemi we no ya sangbon we magbon wa ni ve arun pa mo ve e ta gbon yen do wa ina pon saba aga idege apon so
yẹn tó bọ́ àbẹ̀ yìí nù ẹ̀ tá ẹ̀ dọ́bẹ̀ ugbẹ́ so ìbí ẹ̀ bẹ̀ dìbà yìí tá wẹ̀ wẹ̀ ní dòbọ̀ ọkùn ẹ̀ ọ̀hẹ́ nìyẹn ní yà sọ àgbọ̀n yẹn wẹ̀ náà osadeba wọ́n ní lọ́rẹ̀ ní yà sọ ẹ̀ kí ènìyàn ìdó ní ẹ̀wà dó náà pé àrẹ gé ní àyìn bẹ́ẹ̀ mẹ́ èmi yẹn bẹ́ẹ̀ bọ́ yín ní ẹ̀kyẹ́ ọ̀gìn yẹn gé ní àgbọ̀n yìí bẹ́ẹ̀ máa ẹ̀bùn ní kí ẹ má tẹ́tẹ́ yọ wẹ́dà ń zẹ̀yìn ẹ̀ ọ̀gí ó dẹ́ máa yẹn. wẹ́yìn náà mẹ́gbẹ́ bá yẹ yàwọ́ ni hẹ́ bí náà yàwọ́ ni ẹ̀ ọ̀ nàkín wọ́n jẹ́ màá. Ekeka be inya na me e ma ya so an ekeka na fia ekinya na me e ma ya so an igba ke bi ko ya fe o Yesu ko o ma Yesu ko o Yesu ku kere na hewe wo o Yesu ku o na yefo o ma mi win na o wotobu tamia ni ade na do mweki eki agbon yan iye mi ana mi go we do wade ama we do di gore yan sati a o wa sati abe ye bu ebo yona ekioge eka na fia ekioge inya na ave o wo pa beva eko na fia ka o ta bo gbi ebo ido bu dia yo vie egegegege no ogafia egegege no ri wina ogege gbale baloku oga eka iha ogbalo omupa nri wina ogege gbaloku oreka iha omupa odo eka ine uyopado yo o we wese o wa deka iha uyopado yo ogwe thank you wa ye deka igbe uyevado yo we thank you very much o wa zeboko agbọ̀nbẹ̀ ma wẹ́ẹ̀bẹ̀ gẹ́ mu kẹ̀rẹ̀ wẹ́ẹ̀bẹ̀ mi ọ̀nà yóò pọ̀ ń wẹ̀ òkú rẹ̀ èyí wúwọ́ tẹ pọ̀ ẹ̀ wò wúwẹ́ẹ̀bẹ̀ mi ọ̀nà yóò wẹ̀ thank you bámiyà ege sọ̀rọ̀ bọ́ ẹ̀ akọ̀wé o ege sọ̀rọ̀ bọ́ ẹ̀ akọ̀wé o ẹ̀ kì í ọ̀rẹ́ kànáfíà kí mi yàn náà rẹ̀. Nami nyana na kana olivia o de gbe itegba lo ba o tere wa na ma yen ke da ni bio yi ye ne e bin wanda ge e kani be yani o gidia tia o ko e be ni wa na ya pe yi to ni mo ma wa ni aka de ge na o ika mo ma ebo hia na dadio ya ka de ge na e mi ogbon run do teme no re na e to go e ka na fia e nya na me e nya na gbe konko ne na gbe konko daga aga vie vijana yi pamanku a vijana yi pamanku a se konko yo ogwe mo na abunpa iba ede do tabe no yen ibe ri ogwa ya kokina aw iba ekpo je ọmọ na wona e fira so bo ise ọmọ na wona oga ya ma o ise ọmọ na wona igo oga poka mbo o ise awe ise do ise inigo ayayawe he ma ni ma ze yo bedo agbazi oro yen ya de pe epo oge epo ho oge ne buti ebis na ya fieka yen ya disagodo oge ofiugbe isaiwe na ti oro
Orivien dien va ya eka okore likbiang boya fe ba manadi beka ba dekani likbiang boya fe ma dieka rofo ne ma e ko do ala likbiang bon o wa ra wi ve o ra wi ve ona ekpe ona zagodo fiugbe o ona ekpore alubara ona igagaga ona agbada na ya fie kani na ya fie idudu ni ona kuyede wo na ya ro kome ona igagaga no mo we ha avie na ona ira abira ya gaga ya yo to diga gaga ni afire yo amagbada ni yo asofi gbon yo ni egenede abi yi ma no fieka abo bi ye ma no fieka egenede obi ya le ni bokuta amen yen ra mo yokuta yen ga lo na afieka egena ni a yi logo wa mo ani ke yana machine na yapse ke na ya le ni na wa vio yo mo yo o we ground ifu eva o wa o lo me wo di sile va di sile ça o via de o mo adi wa o do ri obi mo gun ro o ga le para yo o ko Écoutez, ko uya fien umu yuwo fibo owe ya fien umu yuwo fibo owe ya we te gedian organ e va na do ya mu da yuvien e va na do ya do bia mu da gbegbe iwo na ya dele ni ya fe ba na do we ona do ai $300 iga we bo America 300 ekpe awa ade ni afe agba zi odon redo ya dero na gba o wa na gba amuna atie e ba na amuna ya fe ya ne no ya se no ya gbe no ya mja ufie ado mori do awo di adio boyo ya de boyo ai nerun ni a ewi na nakana awa ya dan wani ama we no action on go gima mama we no go gima no ya wo we ne gbe ya ha na gbon we ba yen be ni ma ro na akeke na gbon sira ma we ba so yi o ni ma yo so do kwa ba o sa do ba de o we ka mi ma gun $1 gbon na yi ibi do ya fe ando ka yin amewuna re o tweno o ruano o se wedo dari yare igo na ale shewri yo igo ge Nigeria odo ke ni ate 100,000 naira ni mario ima ya vevi na ya fe bi that deki you may have it that already that deck. Found to buy with 100,000 naira. I am no one yada. O move e here fe $300. O move e here fe. One in a ya work about ya I ye fie mu bo he. Eka na fiana be idudu na fiana nyana fiana aye ya momo he aga ebe do tongede aga ebe do take oka o ma se tin kari eme wuna we na ngebiri bitai na che wuna na e man so be we bro onando ari $1 gie do awe abara we bro egbe na ni ma we yin na ma so be we bu e tazi na fi wo e ma na we e ma na fi tazi ma wa yin asila
ele tazi ma be fi we bo me be fi gbigbe me ya fi tazi we bo igbe baraka ite ti ebe fu tazi ya fi if you akuta if you go uzola na ti weekend uzola gba uzola de kile uzola no kwa e bo veri ogo di me wi be wa be do e na fi tazi e bo e je de no e na ma we se o iwuna Oko! Evi ya mukari abi egi po ma me. Ege we re ni awo. Wata mi do ya fe no rab abebu. Bi do ya fe don kabore. Waka mi age etegbe. O na ma seti mi be ri to. Yon Baya ya we bishop na ya we na. Where ye any ọgọ́wà nu ho nu move nu magbọ́n ve nu magbọ́n agbọ́n ve where ye na where ye any ọgọ́wà nu ho nu magbọ́n ve where ye na wọ́n yẹn rí ọ̀vá rẹ̀ amen. E mangna gwali wina no mamie bekikwa wo ya ya re do ya ni go bazwa ya ra budu ya ni yekorioma ya re onwa ya re afuze ya re gbebo ya re zapele ya ru wori ya re ope ya ri soko ya me wina ge wina wọ́ọ̀dì ènìyàn rẹ̀ wọ́n bẹ̀ yẹn yàn gẹ́lẹ́ gbà ní yóbọ̀ wọ́n bẹ̀ yẹn àgàgàrú yóbọ̀ ní ọ̀rá tọ̀ntọ̀n rẹ̀ wọ́n bẹ̀ yẹn wọ́n yẹn yí mà á mẹ́ wọ́n àmọ́ wọ́n yẹn yà dùn ẹ̀kí náà ní àdìgó gí màmá o níbo ní gbẹ́ta yẹn yà dùn ẹ̀kí náà àmọ́ wọ́n yẹn yà fi ìgó gí mà ọ̀rẹ́ ní gbé yàn nọ náà yà wọ́n yẹn náà ọ̀rọ̀ ẹ̀ wà nọ èyí afẹ́ náà tábà. Never yo ni ya. Ya ga lock ni fo, ya dobe. Ya ga lo fi bo ni fo, ya dobe. Ya bla ba la ni fo, ya dobe. Video. Be de ma we ya dweki. Na so ni ya o ma. Ale so na orubia. Ama kwema. Orube igele. Ayoga. Aga ikwene mankpe oro bibi egwa ayo no wo yari eni re eyan wa no ari re wa no we gbakwe we eyan mu ma goria on we gbakwe we o ati pagbebe de agbe no ya fin ka o ma nu we moda on where am we a few bonkin, I say cigar. On where or I or look at mamma or a dwekina or in a row. A baby okay. On we has a thing I never. On we has a thing I never. On we has a thing I boy day. On we has a thing you bona. He got in a taba. Oye gedebe me we ma so ro woman o e ti mu o wa mu ave o ga fun pa o ya sai me be e ma so ro no e ti mu ga fun evave o ya sai e ba so we ro no ma ri isenve o ya sai e ba so ro no ma ri gbe o ve o mu asai e ba so ro no boss o no wo ga fun pie aloka ben so ro no ro ga fun igbe awe adaze odwoki no do boso no e tin wa ga fun iye va oro ọ̀rẹ́ ma igi tutu wa wala ho na no so lo gba ri yi mo fi na na ya do lagbon yi wa he me yo wa he me yo
wato de ba ma emi na una o po na pa oge ke wa fi mi po pa oge de mende wa no akan ra wo kian o move amu egbo ìrànà ta mu egbo de oge bishop arawa ministry amu egbo ari tutu we do de ba ma to lagbon yi ari tutu we do de ba ma to lagbon yi ni eso si sigo koko aba bi awo ni eso si sigo koko aba bi awo welare we do de ba ma to le na gbon yi ejo wa no akobok gbe obo agbaye o akobok gbe obo agbaye ni tore do yo ni tore do na wo yo ebo ni ke ebo be ni ke ni akia si koda o gbe o ni akia si koda o gbe o me be dege ebe yo we mani bi edo are gba okuto mani bi edo na be gba okuto ma me be ma be la he ma be ba yan o salaba pase yo ma be gbera yan iba wa gbise ise ana mo na gbo na bishop agaho wa ministry madage ma do dage na si gbe koko investing in human lives. Investing in human lives. What yet mokmari udege na loehe. What yet be vary udege na loehe. We na ta ba o de pe ha udege na loehe. Do bo we ba gba e. O ma biera, o ma biye egbewe. Wa koko wo pa. Egbo gbede wa do koko wo pa. Egbisi bo wa do koko wo pa egbe odiase wa do koko wo pa egbe orama wa do koko wo pa berio egbe ga wa wo koko wo pa du wa ti weva wa weva bedo bosse ukuki ariwo yo ukuki ariwo yo ala be ma na wa we fia wa fia o pa okuki o ya we va ya wisa ituti eni wa o wa bure ituti ave o efeseka wa bure ituti ma ne zeki bi mu na we me ne yebo redon do ayebo go do ayebo go o no yebo genu ha yebo go wa le zeki bi mu na we aye me nu tabo ogun mama gbona ituti wa ya o edo ti ma ne do ma en na we ri he ugbenso ma en na ya la o he ugbenso ma ne do ma mi ono gude ma ugbenso ba le mi iyo bo na ya so mana do ga mi ano gude mama mana do da mi ono ri yo bo ni mama ebi ke ni mana do ma o so ro wa re wa ya we ise ebo ya fe don do wu ge de na o bo wa o yo wala o wa gbeni re o ma mo egbe no ya gbeni re ya o ma mo egbe no ya gbeni re ya o nu wo na ti yo bo na we gbon ni medere wa ti o wa ni iso kan ti ya o ye ba ti ya e friday ti ya e johnny ati ya o ma ko man wa hu na yo bo na we gbon la dan ni dere u gbon re u we ta mo wa ni o ma se ni koko when ma se ni koko di ma ya sigo koko ya ta mu wa be na ya sigo koko from that na yigo iho na mi o to ewe of ekinari yi na gbe yo gbere
ate we bana we na abia ya igual evi kevi na ya no go zan so lo bo awa amayo ni kokimu so ndoni ike na ya ri go yi na asiba ayen ni go no ro asiba ayen wa no ri go ni yo amu ai do lo yike na ri ade o ya za na te bank no o ye ya no kuma sigo koko na te paper no ike no dia ki akuna ama kuna e ma no gunwe ya ma ewe no gba ama kuna ma esi go ri go yo are kuna do ya wewe wana na gbanya ya bi go yeba o ba ko ba e so do gbe la ba no e mu bo e ba dan ke ri go ni yedo abe ni wa e no zeki abe go ya e hiyo ya yeki ya dele ya gaga dele ya orobia erita ese do won pa ma egben enini we na gbon o we se otena patike bo sunde koyo wo wa ma eyo no we gbise yo o bere ba o he go saga o bere ga we se nuna be he me tana we se mandage be tana o he saga o so ewani ma o he saga o so ewani ma ye kiko o agu ma doligo na yi no onda enwini go ya wo ma me be university a professor don ma e ma ogi la gba ogi go ki be university o yo saloba wo se na re o kebe ma we ya fe ro ni magba wu na bo gbera saga ma be ro ni magba wu na magba wa we ya ni agu me doligo na yi wahia wakuyo wabitu ta wabida ho atoge na no aga iwoge kabe we nyane aga dioge ibekikbia no woni ya kinya boy ado kwinya yi ya na te hu baro oko ya ruwa ile lokyo ehu ibaru akunya yo ya khana ya dobe ya be khana ya dobe ya be khana ya dobe edo efere o isa bagun agbese yo emi na mauna mama ewe gbona de o agun ya wewe sikino kekina wewe se are pitan yo o sọ̀rọ̀ bọ́nu dájú ẹgbẹ́ wa rẹ̀ pàpí tán yẹ̀mẹ́ náà ẹgbẹ́ wa rẹ̀ pàpí yún gẹ́rẹ́ yọ ẹgbẹ́ yún gẹ́rẹ́ yọ o sọ̀rọ̀ bọ́nu dájú ìmọ̀nà awẹ́ làwọn wàrẹ́ yìí nù pọ̀zọ́ wa wàrẹ́ gbèsè bọ́yọ̀ wẹ́ ẹsẹ̀ tí àwọn hẹ́yìn àwẹ̀rẹ̀ náà ó fẹ́ kó o. Abo he ya via na gigo ya no aba bia ya o feko unu ya ye na bo he ni ori ase doyo degu we na wa una wa yubo wa hun we o mo bo na ye na o wa be ma so pan eta ba wa we na gawe e ba we ro no ho no di yo bo ya u do se we bo egboru me pe na ya sigo koko na ya ri yo bo ni ibi agbon na ya ri yo bo ni ibi agbon o ye mi ameke mi ame no o ye mi obe he na hu no I said think na we bo ni o ha gbon to ni me wa una ni wa wu o se na yo ba o ya ita ni o ge we a adinu dogo e o ha gbon to me e ma una o ha gbon to ve ni wa wu
asete kunu enu otuno hi o wa ba o wa konkon ba ri oba na ri oba be o wa gbon to ya se koko ya ma aso kito hu ya ma gbo aso kito ni o ri ma so ri oba ya se koko ya gbe university o ri ma so ri oba eri o wa no yẹn ṣe kókó yẹn wà á bọ́ọ̀lù wákẹ́ ẹ̀dùn akíyan náà èèwà nà bọ́mbà yìí kàkà bọ́ sọ yìí ìgò kéré dání ànàbí bí àgbà yìí ẹ̀ máa ta èrè ọ̀wà náà yíyá bi yẹ ebo ebi yẹ ẹ̀wẹ̀wẹ̀ náà ẹ̀wẹ̀wẹ̀ yakíyan sálùbà náà yẹ wọn wìmà náà dò ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà gbá níyà. Taliban don't get bad man do is your body and me Taliban don't get your boys banado bow is on yawa saluba west over the net. I tell you no. I ye botana your daughter. When the man out to toy. Yemi saluba no good egi batalo kwao is un magie ege kin akokan o is la hok pase yoma na mo ya ma na dobe ya ma na dobe ya tomu na ebi ebu ya tontonre na ebi ebu ni pe ya tontonre ni ana na enwe na be do ni abe ya tontonre sa wo gbama go wan se koku masun ene la wo egi ma mu fu awo is egi mi ke bi gbe ma bo is ya fian gbe yo la me yo roven yo no ya ma na ya apon wo na ya ro we ni bi yo sa gbo be ma wa gbon ni abi ga gie ni abi ga me onyere ma na ya fe eri Jesu Christ no nya wa Waya kuyo ite ya nire wesu oteno sunde na re na igodo no kokwa no me o okunbo wa sagie kuyo obuka wese osaga kuyo wese obuka Paul Sunday wesu brother D ko yo uba di photo we yi ba na de o buka usayan ko yo uba di photo we yi ba ama we yi na de wa o buka ima ye se sa me sa ga be o wa mu gbe wa wo ga to boy wa ma o wesu iya no zagi marewe bu ni be ki o we be saga u yo salubu awu particular ebo sunde weso erunu na ya fe saluba o wan ni ya o is nika debiri keni wa sun na na pe ade nika debiri o so won ko da owo wa no eko den do sun be Nigeria na te Lagos oye wa mabodo wa ninyere maso wa o ise tebe na ta me sa me vi yo bata me vi do ta me vi bonireko ya di yo bore wagnya ko sa ko yo robo wa o pije no zoge ko yo obi oge yeko ima bo nwe yebo ku yo salobo o ko salobo anu ko yo du he na tasin pe nu kere o na pe ade wage gba o ata o bota o we yo blisu abela o wa ko won re gbogbo salobo no ri afian gbe nu o koyo wa ma wiye ba ko ya wa rin yan ni wa dere wa yo adan sin it me good
Amen. Good. Yeah. Good. Ancien. Oui, ok, avant, c'est what of Yahweh. Ko yo devunu yebo. Yo afyan bo well. Otame edna to boy otame. Opoko. Ko yo. Ira ben. Edna otame. Enini jeni edna. Ate enini ga ri de mana ye college. Yo kuno edna no wati enini emi wa ge wa yema. Yo. Ira men ko yo. O kuno ya ti edna me ite kilo yema wa. Wa ya we tama we mo ga yema. We de wa ta no ro ni kin o. Ohin baba ke ohin ye eja tala dia. Hanja tala dia. But ebra uri egbavon ko yo ma egbede ke na so na. To egbavon to ware Anthony egbavon o abantana. Du he natana abon rebo o sayen ko. Abon rebo Tell talk pe amoye ya aga o YouTube Edo Shepherds Forum TV. Wage mabu ya ga o ebo we ebori niyan re yan we ebo e ma yu na ni ave ma na ge mama ihe mo we yi 5000 e ma na gbe ni to ma do agbele so kwa bo sisare mo fon o wi eyen ya yi we ma ya ga ge na kana abi ya atame mo abi ebe ni bu we do age e do kele do ma atame mo abi we do age wa gi ma ya we o ku yo ba de ge we de adesuwa we adesuwa iye oni oboda dukun wo do wo bo kian o we baba do we ye do wa o teme do ku yo wa ya we se obi kin yakwe ma do neru na ya gosa obi ya do wa afa ko awe de miawe ni ate covid awe do gbe hin hu se ke ma yo isa Red Makata ara ma mera yuwe ikoba ado mu pon ya gwegbe mu pon ya gwegbe aya mu gwegwe amera ni igogo no kuwe ere amuwe da ya do ahion lagbegbe e blanket that e blanket upono gwo ni kamela da ya ye mwere ado ya mu yegbe ado hin amere no atoni igogo e ni ado hin lagbegbe igogo e ni to gbele enwe nzi ate covid na e covid na 19 no ya mundia ekena emi no tonje emi no toni e gbele ya uwe ne ya dia ni odo ni otitu uwe gbe ya uwe otitu se uwe gbe o ya le ye wa o ti paware ya gbo uwe gbe wa ga ye ogo e toni wa ga ya owo no toni wa ga ya kaka ya gbele wa wala o ede ya amame no toni uwe ikoba ai mwe e blanket aya go egbe o ami uwe da ko ba ni ayan la wegbe ifu an uge ede ya covid aya wulo isa imam yen fe obe vita ya fe o isa afyangbo wa ya fe o babado wa wiye do we kin ya kwa o baba I'm done.